Prva osnovna Montessori škola u Zenici je osnovana 2013. godine. Od strane Ministarstva obrazovanja Zeničkog Dobojskog kantona dobila je odobrenje i tada već počinje sa radom. Nastava u osnovnoj školi je bilingvalna, što podrazumijeva da već od prvog razreda učenici nastavni plan i program pohađaju i na engleskom i na bosanskom jeziku. Specifičnost Montessori škole je u tome što osim nastavnog plana i programa paralelno prati i Montessori program i primjenu Montessori metoda koji su najeksplozivnije, hajmo da kažemo sada, trenutno u svijetu. What is this in English? Pear. Pear, that's right. What topic is it? What? Look. Look. That's right. Look. Onion. 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 Osim engleskog kojeg sam malo prije spomenula, učenici izučavaju njemački jezik, arapski jezik i turski jezik. Nein, Anna. Hand. Hand, ja. Steigen zur ersten Tour, das sind 2 Stege drin aufs Mal. Mal schauen, welche Figur immer am besten rütthelfen. مرحبا. مرحبا. تفضل. شكرا. ماذا تريد؟ أريد أن آكل أرز وأشرب قهوة. Ljubav. U svim zemljama Bayram, sreća, običaji su nam zajednički. Bütün ülkelerde bayram, adet, sevgi, neşe de aynıdır. Specifikum rada jeste isključivo rad na Montessori materijalima sa učenicima od 1. do 5. razredima, a od 6. do 9. razreda nastavu uglavnom se primjenjuje na bazi projekata. Sve ono što se može da nauči, a vezano je iz društvene, prirodne okoline, odvija se u prirodi, u društvenim institucijama i na takav način učenici konkretno uče. Ono što je još specifično za Montessori školu jeste da već od 1. razreda učenici biraju jedan muzički instrument, a ima ih više, a to je klavir, harmonika, flauta i gitara, i već tada za tokom školovanja do 9. razreda opredijele koji će da sviraju i muzički instrument, naravno sve je to u njihovoj dobroj volji. Ono što je zanimljivo kod Montessori pedagogije jeste da je ona prilagođena djetetu, dijete je u centru pažnje i preferira se individualni pristup rada gdje se prati trenutni nivo dječjeg znanja. Područja koja Montessori pedagogija pokriva su dječja kuća, oblasti od 3 do 6 godina i škola od 6 do 12. Imamo senzomotoriku, matematiku, jezik i kosmički odgoj. Sunce, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Sa učenicima primjenjuje se i razne vrste tehnologija. Kompjuteri i razne vrste programa isto tako počinju već od 1. razreda. Mobiteli koji su, evo svi znamo da na neki način imaju i negativnu neku refleksiju, mi smo iskoristili interes učenika i, hajmo da kažemo, ove smart telefone u svrhu i učenja određenih nastavnih jedinica. Today in Bosnian language, we're doing a fun quiz on the app Quizzes. We are going to be learning about capital and lowercase letters on the app Quizzes, as you can see. And what's really fun about this class is we're doing it on our phones, which means it's going to be educational, modern, and the class loves it. So let's begin. Ja sam roditelj 2 malodobne djece.
Jedna je djevojčica koja pohađa 2. razred osnovne Montessori škole. Drugo moje dijete je dječak koji je sada u predškolskom uzrastu i pohađa vrtić Montessori kuće. Uopšte nemam dakle dilemu kod upisa drugog djeteta u osnovnu Montessori školu, no ono što nas također ispunjava jeste osoblje, odnosno kadar. Da biste radili u jednoj Montessori ustanovi, trebate proći edukaciju koja se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Tokom te edukacije učite o osnovnim principima Montessori metode i pedagogije, kao i korištenje materijala, izvođenje originalnih vježbi, rukovanje tim materijalima i važnosti pripremanja okoline u Montessori učionicama. Dijete je sigurno na jednom mjestu, dakle od ujutru kad dovedemo ga znači u školu i sve dok roditelj dakle ne dođe po svoje dijete. Dakle i to je jako specifično, daje nama određenu dozu sigurnosti da možemo slobodno svoje dijete ostaviti na sigurnom mjestu gdje oni apsolutno odrade cijeli dan sve radne zadatke i na kraju urade i domaću zadaću i kada dođu kući oni su slobodni za igru i zabavu i slobodne aktivnosti. A kad kolo zaigraju, noge same leti.